अश्मरन्तो पूर्ववृत्तान्तं नोचुर्भवेलो राजा वृक्षोवासाधनं देवाप्राप्तं महद्दुःखमिदानिनाति वैभवं तदानिकं सत्याङ्गं चोरकर्माद्यकार्य वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोषो पुरस्कृतबलिपुत्रो वत्सातो चद्भिषं पुराणीतं तु यद्यप्यप्यप्यं त्रिगुणिवृत्तदत्तवान् प्रोवाचातो राजा गजसाधो नियाश्रमं राजानं गणपत्याहं गन्तव्यं यं त्वत्प्रसादतः इति स्कन्धे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयोऽध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।